ubundi hari ijambo Gentil yari yarambikije ariko sinjewe kabati ko kubika amagambo yiwe yose. Nabanje kumusaba uruhusa kugira ngo iryo banga ndimene, ariko sindi umugabo uzimena ibanga, nabanje kubimusaba yanyemereye ngo ndimene. None ngiye kumena ibanga muri uyu mugoroba. Turimene! Tumena ibanga! Abashaka ko tumena ibanga ry'uyu mugoroba bakomera Imana amashyi menshi cyane. Ndasaba ko muzimiriza amatara gato. Mena ibanga! Yes! Ndasaba ko muncanira amatara yose. Nidukomere Imana amashyi twese. Gentil na Roda nimenka barebana gatoya. Mwizina ryabo bombi bansabye kubatumira mu bukwe bwabo bafite. Ubwo bukwe buzaba ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2019. Nukuvuga ibirori ku bindi. Uyu munsi turi mu birori bya concert, ariko kuwa gatandatu tuzaba turi mu birori abashumba bariko babashiraho ibiganza kugira ngo bazabane nk'umugore n'umu reka sabe Gentil mu byubahiro byawe guhereza ijambo rimwe kugira ngo ube wabwira bano bantu bijyanye n'umunsi wawe. Yes, ashimwe. Hallelujah. Mjukuri seko ntangiye kuvuga nk'umuntu uri bukwe. Hallelujah. Ubukwe nkuko abivuze mwene data turabatumiye, bizaba ibyishimo byacu kubana namwe mu bukwe bwacu, tubwereke Imana hamwe namwe. Buzabera ahitwa Irebero Garden, Heaven Garden, Irebero. Eglise aho tuzashyingirwa ni muri New Life Bible Church. Arakoze cyane ari kunyongorera akambwira amazina yose uko ameze. So ni kuwa gatandatu utaha, ubwo bazabishobozwa mukaza, tuzahesha Imana icyubahiro hamwe, bizadushimisha. Murakoze. Reka dukomere Imana amashyi menshi, amwerekeza musubize mu cyicaro.